Mizoram Public Service Commission Chairman THAR Pularam Thangato Chongchu Larsa Pupi S Ridharan Pilayan rin omna thu tiam tirin alalut. Mizoram Sorkarin Sapchar Kut Man Hunatan March Ningale Niruk Arwata Thupuya Zonun Zemoy Choi San Thawhlehni. Tibay ule tuna CHANCHIN Kim Changzokin. Mizoram Public Service Commission Chairman THAR Pularam Thangato Chongchu Voin Khan Laklu Ania Ama Laklu na Inkhom Raj Bhavan Darbar Hall Aneya Larsap Pupi S Ridharan Pilayan rin omna thu tiam tirin alalut ani. Pularam Thangato Chong, having been appointed as Chairman of the Mizoram Public Service Commission, do swear in the name of God that I will not directly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me except as may be required for due discharge of my duties as such chairman or as may be specially permitted by the government. Pularam Thangato Chong hi Sangkhazakwa Somrat Paruk Batch IANAS Officer ani a Pulal Thanza Male Pine Thangite Fapani in Kum Sangkhazakwa Somruk Juni Somni Khan Apiangani Kum Sangkhazakwa Somrat Paruk Khan Indian Audits and Account Service IANAS a Inziak Klinga Mizozinga Additional Deputy Comptroller and Auditor General Masaberani a Atnatsil Lai Mizoram Principal Accountant General Tharuk Lanema se Voluntary Pension in Atswaka MPSC Chairman Atan Hian Ruat Anita Ani Pularam Thangato Chong Hian India Ram Hun Shanga na Athokwal to a Don Chiat Ne Chatak Ani a Mizoram Sorkar Noya Port Secretary na Alochel to a Agriculture le Social Welfare Department da Secretary le Director na Alochel Kop to a Kumsang ni Pasari a Accountant General Office Mizoram Adin Ani Khan Accountant General Mizoram Masaberani a Kumsang ni Sompakhata Principal Accountant General Kai Sangin Principal Accountant General Mizoram Masaber Ani Bog Kumsang ni Sompanga a Telangana State Siam Thar Ani Khan Principal Accountant General Audit Telangana Masaber Anile a Kumsang ni Sompakwa January Tha Khan Principal Accountant General Mizorama Alolet le a Nikum Ogas Nikhat Khan Additional Deputy Comptroller and Auditor General Akai Sang le ani MPSC Chairman Langlu na Inkoma Hian Chief Minister Puzoram Thanga Deputy Chief Minister Puton Luya Cabinet Minister Minister of State MLA Sorkar Mipoimo le Sombik te Antelani Mizoram Sorkarin Sapchar Kut Man Hunatan March Ningale Nirukarwata Thupuya Zonun Zemoy Choi San Thawhlehni Sapchar Kut Organizing Committee Hi Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hovinan Chukhoma Anikhat na March Ninga Chu Kut Urlok na Angap Mangin Atong Niruka Ropui Taka Kut Himan Anrelani Sapchar Kut Urlok niya Hian Art and Culture Minister Chu Kut Pa Ruatani a Art and Culture Secretary Chu Kut Thengtu Ani Ang Sapchar Kut Lomnak Puya Chief Minister Puzoram Thanga Chu Kut Pa Ani Anga Art and Culture Minister Chu Kut Thengtu Ani Donani Kut Hi Aizo Sipaila Muala Man Ani Ang Sapchar Kut Lom Chung Hian Lemziang le Thalak Pholan na Exhibition te Pangpar Entir na Flower Show te Puanta le Kut Them Thiam Thil Pholan na Handloom le Handicraft Exhibition te Eitu Lam na Mun Food Court te Siam Ani Anga Sapchar Kut Puala Zingkara Ahu Howatlan Sapchar Kut Ran Buat Sai Relani Boga Kut Man Chung Hian Sorkar na Thokle Mimal Ezon na Muna Te Mizo Thuam Atam The Angber in Bel ni se anti a Mizoram Pona Zo Fa te po Kut Mangtur Hian Som tu Mani a Ramdang Bangladesh Thailand Myanmar Korea Japan Nepal Bhutan China USA England le Israel Ram Palai India Rama Omek te po Kut Mangtura Som Sorkari na tumani Rajya Sabha Member Puronal Sapatla Win Nimin Khan Sinot Ho Tu Te Akoma CAB Chungchanga An Malak na a Lom Thu Achil
Sino try tu tene nanin kom na Ronald sa patlaw chuan Parliament ta CAB putlu ani lai khan mitlem te chawin Mizoram le sa kho hum hal tuma Delhi tlanga ma an lak lai po in ko shan mi puite an lama an chang tlatti asya ta wangin azam lova kha bira dodal na po khan hwai sen na ane pha a sarkar lai pui thu nei tu te po in an malak na an sya thiam pha a an lom hle ti asoya an be se ang diak diakin thil kal loma se Zoram mi puita lungrwal taka ram namle sa khota na thokho zel turin angin bok pusa pachuan Indo pui pahni na Germany France an he nuwa France shwai tu Charles de Gaulle chuan he Indo na hian tom ri ma ila Indo na lakal zel tura chuan kan tom lowang ati angkhan CAB thil chungchanga ne lo ma se Parliament pon lama inbe zom nakal zel tura ero hi chuan Zoram mi puite thop na le chong chai pui na zara le tlai ngai lo pathian wangin ne na an la chan nge rin thu a soi Pusa pa hi MPCC Vice President Pu H. Lian Sailo Vale Party Shwai Tu Ten an Choi Omani. Agriculture Minister Pusila Rin Sangan hat chek tang dung khoshang shanga Agriculture le akai noi Department malak na atlo. Pusila Rin Sanga hian dar lak tuidam korte thoveng le zol nuwa ma a department enkol malak na enpuyin lo nei tu ten an har sa na to tele in to del na kong an zo na kal meka an mamo te angai thak saka dar lak ka Agriculture Rest House sa anin kom na a pusang te chuan MNF kai shwai sarkar flagship program SEDP kalpui dan tur chu rik rum thil ang maya ma ni party du sakzong ten ne na sum sem mai ang ani vedon lo ti soyim SEDP chu scheme phwa chop satya mai ne lovin din chwa tumna policy puitling le rin tlak tak ni tura ro manani ati a Mizorama tharve thei reng ni din mamo chi chang state danga changa lak lu reng chu a chat lo wangin chumi ti tlem chu a hun to a SEDP hian chu kong chu minzo pui atum ti asoi pusang te chuan sarkarin grape sing tu te ma khwanga yin zu khapna dana herrema lo nei tu te tan chuan he hi thulom takani lain mi chen kha thu holam le kal lam shemang lo den grape ching tu te tana he dan sarkarin asiam rem chu kai lekin sarkarin zu azwar do ni taka lo soi chong tok le gut ni wang tha a zurui swa phalna dane mo ti mai tura lo soi an chu an sha do wangani ti asoi Agriculture Minister Joy Om tu hat bial tu MLA Pulalin Dikaral te po in pusang te malak na wanga korte thovengin AEO wan nei ta chu an lom le thu le Minister Chanhem ngai na lom thu asoi Minister hianak tu ka shiphokwa a kut na thok tu te ni a man puyang Paul rukle Paul som in Karzilai te tan lemziak le ese inzia siak na voin khan aizola buat sayani Indian National Trust for Art and Culture Heritage le Education Department changko buat sai Gandhi at 150 ti thupui manga zirlai te in el na hiram pumpwa pa buat sai ane a aizola chuan Art and Culture Minister Pu Arla Zirliana honna in khoma man puya zirlai te chu in el na sang zo ka tel thei tura in buat sai turin afuya Pu Gandhi an bidang ten din hun cha che se ti riru aputlat te a in ngai tlom na te atumru na te chu mitin tan en ton tla kani ati a finally thiang hlimna konga masona tur tam tak ala om ti soyin chen om lai khotlang za lo na hian faina konga ngong na takaneya in siam chat achul le ani ati India rampum hwa pa them thiam na le nam ro hum hal le choi sang tu pol in ta khi kum sang zakwa somrat pali khan din ani a India ramat nam tin ten an pi pu te achanga ro chun thil nam ro bopil mai tur hum hal le chung thil te chu ven him achul zia in zirtina lama ma an la ani Champhai zo tang khopun hluya thai le pangpar zirchiana mun Botanical Garden siam dan tur Environment Forest and Climate Change Department sang to Minister Puti Jela Luntwanga hovin tukin khan en howani Botanical Garden himi pui wan tlang tana len khothon na le zirna pui thei tu tura ro man tu mani a Mizoram chunga thing le mau omte hum hala olsam taka mu mai thei tura pho chwana mun turani chakzo ka mala ka ni theina turina kai noi sarkar department ho tu ten malang dan tur an soi ho ngalani Longtlai District Bung Tang South Khotangwal Lalron Liana Pathiania Ngalim Luibula Arwang Chanchu Miswal Kuttor Wanga Thinia Sha in Bung Tang South Chalai Ralin Voin Khan Ngalim Lui Thlengkong Anzo Zirtop ni chunga chin shat lo bo Bung Tang South Langwal Lalron Liana Rwang hi Ngalim Lui le Vasei Kai in Kar Lui Kama Pathiani Khan Mu ani a Bung Tang South Khwa hian Miswal Kuttor Wanga Thinia an Shata Wangin Tol Thattu Man Chwaka Aphu Tok Shem na Pek Putin Kong hi anzo ani Chalai Rwal Thok Chwak te hi YLA member te an ni a lir thei som thum chuang tho chwa puyin mi zariat veran thok chwak ani Bung Tang South Chalai Lung Oilo hian Ngalim Lui che na in chen khatan ti chia a
boruak chalo thengzel thei ani awangin YLA shwai tu te chuan chunudar ni vel khan chalai rwal hi an shwai le tani boruak chalo wa thengzel lo na turin Central YLA shwai tu mi paruk te chuan an president puje sang thang puya hovin bungtlang sauthi an pan ngalani longtlai additional SP hovin police chanem takin ngalim lui hi anom chil mekani Kaladan Multimodal Transit Transport Project Nuaya Kong Lai na thok tu te dan tum tu ram nei tu po shwai tu te an president pu H Remboy hovin police ten an man KMMTTP road ti soi longtlai changa Myanmar ram po tur kong pui sial me ke na ti chian ram nei tu te Intelcom longtlai District Landowners Association hian zang na dom na pek Putin kong lai na thok tu te dan an tuma Longtai Police said and President Ho Hian and Manani Landowners Association shwai tu te hian kong pui din hun enfia turnia in soyin kong sia mek na hun hi an pana heti lai hian police te hian lo manim an shisel na te endik an ni nuwa Longtai Police Station a an sheng zuya police ho tu te chuan Landowners Association shwai tu te chu thil egimot hen thula man lai lok preventive arrest an ti manga man an ni thu an soya na thokal lai ti chuan obzonga ma an lak wanga sheng an ni thu an soi hetianga an shwai tu te man an nu hian Landowners Association hian an shwai tu te shen an ni chu lung oi lovin Longtai Police Station a vek hian FIR an the lut vele ani KMMTTP kong lai meka hian zang na dom na la pek lo hiram nei tu Intelcom te soidanin mi zathum pathum an la oma an poisa hmu tur hi cheng noi sanga zaria chuang ani Congress chalai ten sarkarin ACB kut phuar sak anga an soi chu MNF chalai in chang le tin Congress in thune na an chan la ya ACB kut an phuar chu MNF in a phel sak zo kani anti MNF chalai te hian ni kum April tha a Congress chalai in Chief Minister Office le Lok Ayukta ale kha an the lu chu Lok Ayukta in ACB chui turin a pe ti an soya Chief Minister and Goal Vigilance Committee po in ACB nena meni som parukan le kha an kaltir ngal bokani anti a atnu reilo te a ACB hian suizovin Christmas ma khandok Ayukta a report an the lut diam to ani anti heti la hian Lok Ayukta hian shat bel do an wangin ACB hian report bot sai le in Christmas in an zuya wangin Lok Ayukta a thelu man anita lo chau zo kani anti a report kim chang tak thelu turin anin bot sai me kani anti MNYF chuan Congress chalai chuan thu chuan siam ma in thu dik zong masato se andu ti ansoya thune na an chan lai angin MNF sarkar in ACB akal puilova Congress in ACB kut aphuar chu MNF in a phel sakzo kani anti Sports Minister Puroba Romoy Roite in Sports Pia Lama Youth Affairs chu nam maso na le chanzel na tura thil poimo ani awangin Youth Affairs a budget da ani don ti asoi State Training Center Tanshila Dormitory Building sakthar hon pa athu soin Puroba Romoy Roite hian Youth Affairs lam chu budget ommang lova hun rei takal pui alo ni to a kalphung thak dang lamin hemi lama hian sumda tumani ati Dormitory building hon thar tak le apan na kong siam na tur hian kumsang ni som pasari som pariat khan sarkar in cheng noi za som ni arwa mana kumsang ni som pariat khan na tho chan ani a tun thani kwa khan zo felani dormitory building saknan hian cheng noi za som pathum le apan na kong siam nan cheng noi sari rwa man ani a Dormitory building hi RCC building chong ni asang ani a basement da hian dormitory room pathum manager room pakhat toilet pathum le bathroom pathum te da ani a apan na kong hi PCC flooring approach road meter somkwa pahni athui le meter thuma zawani Sports Minister Puroba Romoy Roite hian Mizorama ro tuyatlak rei china wanga Bharat Scouts and Guides camper den harsan na anto chin chu sarkari na shat pui ti asoya hemi sutkya na tora dormitory building man theya pe anita chulom omati thu asoi Minister hian State Training Center ra NCC cadet zatni training te atiti pui ngalani Champhai South Block MNF extended meeting in Lok Sabha MP Pusil Rosangan Mizoram Citizenship Amendment Bill CAB man ani vero na tura thei to pa akmalak na awangim man ani talowani anti a MP malak na suswan o manti thuan soi Champhai South Block MNF extended meeting hian resolution passin Puzoram thanga kai shwai sarkar nwaya mipui nitin mamo tui gas bu fai a ol samta ani anti a kongpui cha an nei ta chulom omanti thuan soibok meeting man pui tu bial to MLA Transport Minister Puti Jel nun twanga chuan ramle rongbol na thoktura thang tu pathian shereng tur le atak taka masona na thoktura inlung rwal na vongnung zel turin an party mi te atsa a village council in thana nei tura ne na an chan theinan tu na changa inbuat sai turin atsa ani meeting hi block president puar thangse yana kai shwaya VC in thanlo om turata na inbuat sai lok dan tur le bial masona na tho dan tur te an soi howani
Kolasip District ta naupang shidan na pek tur bituk zat achangin naupang za somyat pasari point pathum pahni le nu naupai zongzong shidan na pek vekan ni Kolasip District Board sa pisang chin za hova chut khom na atarlan ani danin Mission Indra Dhanush noaya shidan na pek thokha na kalpui dan hi thlir howani a tun thani somni pakhata zeng shidan na pek be pui thak chan le turani a hemi malama be pui thak na a naupang kum nga hnuai lam sang kwa zali somkwa pakhat ne na zeng shidan na hi pek aloni to a pek na tur mun ruan bik te ba ka thok tu te in tina lut lorin naupang te hi shidan na pekan ni Na Thial District Board sa Puvanal Moyan District Chunga Khoshang Shang Darzo South Van Lai Phai Kon Pui Lung Pui Tlang Mwalian Pui le Tui Pui Di te to in mi pui te din hun a enfia Board sa Phian Sorkar na thok te le khotlang shwai tu te kom kwalin Na Thial District masona tur le khotlang in pum khat na konga tho ho na chatak ne puya asomani Mwalian Pui khotlang mi pui te chuan board sa phi choi moina lan tir nan an lo zona borsa phian masona tura sorkar malak na te ati chak tu ni tum cheu turin mi puite asomani Mizoram State Legal Services Authority in Voin Khan Khatla a government JL Higher Secondary School a legal awareness campaign a buat sai hein khom hi Mizoram State Legal Services Authority member secretary Puvanal en Moyana kai shwaya heta hian advocate putila nunsiaman mi puite digna le chanvo an ne pya lama mo phurna an ne te Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act le Cybercrime Chungchang a soifia a Mizoram State Legal Services Authority Coordinator Mimi H Rosiam Lianin he zir hona atel zir line te chunga lom tho soya legal awareness campaign a an thu zir te chu changkai ta kaman tum cheu turin acha ani Student Self-Support Union SSU General Headquarters in Kuminatan Voina Changkhan Aizola an pisa an Hongchana An President al nun hima chuan zirlai ma ni in to del du bulchan dan tu shelo te puiturin an pol chu ain pe reng ti asoi pisa honna hian an advisor PC lara meng mo yan fuina thu asoya an pol secretary general darming lian an kum thara an ma chopte asoi bokani SSU himme ni somni pasari sang khazakwa somriat panga adinani a champhai lunglele na thiala te headquarters an nei Aizo chunga college le higher secondary school changshanga branch ane bokani Mizoram Police din champha pualin CID Special Branch le CID Crime Branch changkopin thisen pek run pui an buat sai Police hian Aizawl Civil Hospital Blood Bank tan thisen unit somthum paria tan pe a petu te himi pa somthum pasari le pe chia pakhatan ni thisen pek bulchan puala in khom toy CIDP satwala buat saya IGP pujone layan thu asoyani Voin Khan Aizawl kholum library Celsius degree somni pali ani avo library degree som pani ani Naktung ni lai niya chuan kholumna berin Celsius degree somni vel avo ber lain degree som vel ani rin ani jingdaruk le minute liya niya chuang kanga taidar li le minute somnga pathuma atlale ang